ja hizkuntza kudeaketaren arlora pasatuko gara. Eta badago aste honetan prentsan argitaratu den artikulu bat, kasualidadez irakurri dudana, eta artikulu horretan aipatzen da, Xabier, enpresa batek hainbat elementu aztertu behar dituela hizkuntzaren begietatik, ez? Besteak beste, bere produktuak, bere zerbitzuak, zure kasuan, eta baita Mirenen kasuan ere, baldin badu berak ere erantzun dezake, zuen produktuek zer ikusia daukate hizkuntzarekin, da hizkuntza kudeaketarekin. Zergaitik heldu zenioten horri, zergatik esateateko zuk beste garapen informatiko batzuk egin zenitzakeen, baina zuk garatu duzu erraminta bat, komunikazioa errestu egiten duena, eta hor elementu nagusienetako bat hizkuntza bera da. Zergatik heldu zenioten horri, berezikizuk? Lehen esan dudan bezala, inoz ez naz joaten araun hori bezero potentzial baten gana, esaten egiten dugula hizkuntzaren kudeaketa edo ez dakit, el supersistema semántico. Guk esaten dugu que tenemos un producto que te ahorra costes y te aumenta ventas, punto. Horretik, bueno, saiatu gara hola saltzen, baina inok ez dago erosiko, y menos en estos momentos, hori, un cojo sistema de semántico. Te dan toma, sorionak, te doy una medalla y hasta luego. Pero no te lo compro. Eta hori, bueno, gauza da, saiatu behar gara, egiten value propositiona, ezta? Hori, lehen azaldu da moduan, ¿qué le interesa al tío que está delante mío? Eta hori, horregatik, bueno, argitu gura neban hori, zer egiten dugun guk, ezta? Sistemas de reducen coste y aumentan ventas para customer service. Baina, bueno, segatik hasi ginen honetan, esto, bueno, nik batzuk badakizu, baina nire aitak, hori, betianik izan dau, hizkuntzarekiko ez dakit, erlazio handia eta ez dakit, maitasun handia, ez da? Eta berak txikitatik hasi izan, esperanto ikasten, eta horrelako hizkuntza arraroak edo eta, bueno, nagusi izan zenean, berak ere egin eban un traduktore automatiko bat, oso potentea. Así que hartu neban hori traduktore hori, eta hasi nintzen berri dazten, kodigoa, eta gauza horiek, baina konturatu nintzen hori, commodity bat bihurtu zala, ez da? Traducción automática. Eta hasi nintzen, bueno, ni berez ingeniaria naz, ez naz informatikaria, ez naz linguista, ez naz zebez, baina hasi nintzen hori ikasten eta pentsaten, nire adimen hori, orain, neukan, nire aitatik ikasitako adimen hori, non ikusi neban, behar bat, hori, servizio al cliente edo customer servicean, eta hasi ginen, proba batzuk egiten, hori, saiatzen, makinak, gizakiaren hizkuntza, ulertzea, ez da? Eta, bueno, joan nintzen estatu batuetara, han oso harrituta geratzen ziren gure sistematxuekin, eta esan eban, basiko gara produzitzen, eta fokalizatzen, lehen esaludan moduan, bilatu behar dozu hori market niche edo nicho de mercado bat, ez dugu egin behar hemen oso euskaldunak, euskaldunak ez dakit euskaldunak, baina eta ekintzaia bebai, nik bebai oso, pues eso, que puede hacer de todo, hacer esto, puede hacer traductores, no sé qué, baina ezkenean fokalizatu behar zara, ez da, aukeratu behar dozu nitxo bat, eta hor, saiatu munduko honena izaten, ez da, eta hori, bilatu egin gendun, segun estudios de mercado, eta hori, eta ari gara, eta gero, bueno, datorren urtean azalduko dira beste produktu oso batzuk, eta para consumidor final, unas sorpresas, eta bueno, ondino ez dugu ikusi, es que la punte de verde, moto, es que ikusiko zuen, vamos a ver qué hablar, hori. Agian, ordan urrengo urtean, bueno, mintegirako hitz egingo dugu, aukera egon daiteken. Miren, zerbait zure esperientziatik, zergatik hizkuntzak irakasteko enpresa bat? Bueno, porque me encantan.
me encantan, siempre me ha gustado muchísimo la enseñanza, me han encantado los idiomas, pero me ha encantado la comunicación. Y sobre todo, bueno, después de trabajar muchos años en comercio exterior, viendo cómo ha girado, cómo ha cambiado el mundo, cómo se ha ido ampliando, cómo se ha ido reduciendo de alguna manera, porque ya todo está cerca, todo es pasado mañana, la persona más lejana está en 12 horas aquí. Bueno, pues realmente lo que vi es la posibilidad de China, sobre todo el impacto que tenía China. Tenía un trabajo muy concreto, entonces se veía perfectamente la dimensión que estaba acogiendo China. Y entonces me pareció que era el idioma, la cultura y el futuro, por no decir el presente. Y bueno, me lancé de lleno al tema, a estudiarlo, a prepararlo y bueno, realmente creo que eso tiene futuro por un motivo, porque creo que eso va a ampliar las posibilidades de las empresas vascas y españolas y que les va a generar la posibilidad de entrar en un mercado inmenso, inmenso. Yo creo que es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Y además el primero que llegue, los primeros que lleguen serán los que realmente lo consigan. Listo. Bai, bigarren galdera bat zuretzat, aipatu duzu metodologia propio bat garatu duzula, ikuspegi kritikotik zure, eta ja, galdera kritikoak eginez, edo autokritika bilatuz, hizkuntzen irakaskuntzan aritzen diren enpresek, zertan hobertu beharko lukete, lortzeko pertsona gehiagok, hizkuntza gehiago ikastea, eta hizkuntza gehiago hitz egitea. Bueno, yo creo que tendría que modificarse el planteamiento inicial. Yo creo que incluso bastante antes de llegar a la empresa. Yo creo que el problema que hay en este país es que no se les da a las lenguas en las icastolas, en los colegios, la fuerza, la presión, el interés, la preparación necesaria. Cualquier niño puede aprender 4 idiomas a la vez sin ningún problema. Sin ningún problema. Eso tengo infinidad de, bueno, mi propio caso y muchos más casos. Yo soy, además, no es modelo, niños de hoy, de niños de 10, 11, 12 años, que es espectacular. Es en esa fase donde tendría que empezar la modificación. Y ahí sí que creo que los planes del gobierno son determinantes. Desde el plano político tiene que haber realmente un apoyo importante a un multilingüismo del propio ciudadano, vamos, de los niños, de los colegios, de las personas. Yo no creo en esa dificultad de que más de 2 idiomas, no. Lo que pasa es que a lo mejor el planteamiento tiene que ser de otra manera. Tiene que ser desde un estudio en ese propio idioma, desde un acercamiento desde el inicio, valorándolos todos, porque todos son lenguas, todos son idiomas, todo es comunicación y todo es cultura. Cuanto más sepamos del otro, más ricos somos. Entonces, bueno, yo creo que ese, por un lado. Y luego, en cuanto a las empresas, tal y como está el mercado actual, y en cualquier caso, si uno quiere ampliar, tiene que hablar en el idioma del otro, sobre todo tiene que conocer la cultura del otro. Y yo creo que eso las empresas tienen, desde profesionales jóvenes, porque eso necesita un periodo de preparación, desde profesionales jóvenes hasta ya profesionales de determinada edad, de determinado nivel, que a lo mejor esos tienen mayor dificultad para lograr llegar a un punto razonable en el cual pueda llegarse a esa comunicación. Pero yo creo que eso tiene que empezar muchísimo antes y desde luego preparar desde ya. Por lo menos, pues bueno, digamos, como la mayor parte de las empresas que exportan o que salen al exterior. Y cuando decimos al exterior, yo es que ya no tengo tan claro dónde es el exterior. Hace unos años era Europa. Europa no es el exterior. Luego era América. Estados Unidos tampoco es el exterior. ¿Qué es el exterior? Si es que ya no hay exterior. Ahora nos tenemos que mover de otra manera. Bueno, yo creo que por mi parte, creo que te he contestado. Eskerrik asko. Nuria, aipatu ditu enpresak. Zure ustez, enpresek zer hobetu beharko lukete, jakinda, esatateko hemengo enpresa batek, hemengo realitate soziolinguistikoa ezagututa eta kanpoan topatu dezaken realitate soziolinguistiko horren aurrean, gaur egun, ikuspegi globalean lan egin nahi duen enpresa batek, lokal eta globalean lan egin nahi duen enpresa batek, zer hobetu beharko luke, eta enpresa elkarteek, kasu honetan Confebaskek ere,
zer hobetu beharko luke, zu ustez? Bueno, nik esan nuke erantzuna neure handi batean Mirenek emandula. Eta ez nago nolabait baloi bat botatzen, enpresak bere lana dauka, baina enpresetara iristen diren pertsonak, etorri behar dira ja, oso orain iristen dira baina askoz ere jantziagoak hizkuntza aldetikan. Eta horregatikan erabat ados nago, txikitatikan ikasi behar dituztela hizkuntzak, eta ez bakarrik hizkuntzak ikasi, baizik eta barneatu behar dute, segurazki hemendik kanpo lan egingo dutela, eta ez direla gure Euskal Herri marabilloso honetan biziko beti eta hemendik irten gabe, ezta? Ze niri atentzio asko deitzen dit, ni nire garaian, karrera bukatu hasi baino leno, kanpoan urtebete bizitzeko aukera eukinun, da beti eman diot eskerrak esperientzia horri, orduan etzegolako gaur egun dauden hainbat programa, Erasmus, Leonardo, eta ez dakit izema programa, ez da komunikazio aldetikan ez egon horrelako errestasunik, ez da? Eta nik ikusten dudana da, ez dut izango zenbat urte ondoren, ze pista gehi emango dizuet, gauzak errestasun asko zera handiagoak izan da, eta ez dago proportzionalidadean mugikortasun handi hori, ero hizkuntza barneratze prozesu hori, ez da hainbeste aldatu, ez da, eta ni uste hori, nire adierazgarri ditze zait, ez? Jarraitzen dugu inglesa ezagutu gabe, ez da posible, gaur egun, ez da posible, azkazu, dana daukazu. Gukatzo, nire, dialitako fiskal gidoian aipatzen duzun bezala. Bai, oin aipatu da nizun, ari zea komentatzen kanpora begira, baina bertako realitatea ere badaukagu, ez? Eta hor badago gai bat, esateateko zuek atzo aurkeztu zenuten lantokiko, lanbide heziketako gogoratu odei, lanbide heziketako ikaslea naiz. Eta, atzo aurkeztu zenuten praktikak lantokian egiteko programa, eta hor gertatzen dena da, zailtasunak daudela gaur egun D-ereduko ikasleek praktikak euskaraz egin ahal izateko enpresetan. Bintzat ez dago sistematikoki planteatuta, nahiz eta beste gauza batzuk, zuek esateateko bakazue Confebaskek berak argitaratuta daka eskuliburu bat, gidatzeko praktikak nola izan behar diran, eta hezkuntza departamentoak ere baditu hainbat fitxa sortuta, eta badago nolait prozedimentatuta dago, baina hizkuntzarena ez da elemento iruditzen zait, niokan informazioan arabera, zailtasunak ditut iaz behintzat praktikak euskaraz egiteko. Hor badago zerbait hobetzerik, zer ikusten duzu egin daitekeela Confebasketik? Confebasketik, edo gainontzeko eragileen gandik. Beno, ondo esan desun bezala, atzo ginen, banatu genuen diploma batzuk, hainbat eta hainbat gaztei, ondala, 20 urtetikan, hezkuntza sailarekin Confebaskek hasi zuen elkarlan bati esker, egindako programa bat, zukondo heziketa FP-ko irakaslea bazaran ulertuko duzu, eta hor egiten dana da, azken finean, ikasketak egiten adirenei, enpresetan praktika horiek egiteko bidea irekin. Ikusi duguna izan da, ni atzo diploma horren banaketan egonda, nabarmena dana da aniztasuna. Aniztasuna, eta da oso, hiru lurraldeetako gazteei bere diploma ematerakoan era guztetako izenak azaltzen ziren, argitze egiteko, eta norbaiti zorionak esaten bazen nion, batek eskerrik asko erantzuten zizun, da beste bat, gracias, eta beraz, eta beste batek nabarmena zan, etorkina zala, eta ala ere, orduan, aniztasuna da zerbait gizartean kudeakatu behar dena, eta gure enpresetan ere bai, lantzen ari gara pixka bat bide hori, azken finean danari eman bazaio, nolabait behar guzti eman bazaio irteera, eta D-ereduan ikasten duten ikasleek ere eukibarko lukete aukera hori, baina zuk bere gidoian aipatzen duzu bezala, bertako eta tokiko errealitate soziolinguistikoa kontutan hartuta, eta zoritzarrez, batzuk daukagun inpazientzia estator bat inguruan dagoen errealitate horrekin, eta enpresek, bertan daukate, euskaldunak, euskara hitz egiten ez dutenak, eta kanpotarrak, beste kultura batekin, eta horretikan guzti hori kudeakatu egin behar da. Gu lantzen jarraituko dugu alde hortatikan, eta ziur nago egon badagoela zentzibilidade hori, ez da erresa, enpresa bateko eguneroko hortan beste variable bat sartzea, euskararena, hitz egiten nahi dut. Ze azkenean, ematen dut ikusten dugula beharra inglesarena, eta beste hizkuntzatzuena, eta aldiz, euskara ez dakit nik zenbat baino beharra ikusten dugun da, iruditzen zait gehiago, sentimentu kontua eta importantea da, talando egin behar da, nik behintzat hortan oso argi daukat. Eta bukatzeko esango duke, nik uste dut, enpresa barruan, aniztasun hori ere badagolako,
langileen integrazio hori lortzeko ezinbesteko lana dela. Eta baita euskaldunen integrazioa lortu ahal izateko. Seguru nago, zenbaiten arteko harremana, barresagoa dela norberak menperatzen duen hizkuntzen egitea, eta kasu askotan euskera da. Eta zailtasuna dauka gazteraz hitz egiteko oraindikan eta zorionez, nire esan badagola ere hori. Eta nik uste dut, batzutan iruditzen zait, hau da balorazio pertsonal bat, bai ikusten dugula beste hizkuntza erasotzaile bat bezala, eta ados nago Mirenekin esan duenean hizkuntza guztia direla aberastasuna, Eta orduan, gu daukagu zailtasun hori norabait jorratu behar degula gure hizkuntza propioa, eta maite dugun hizkuntza bat, kanpotikan etorri eta kanpora juteko jorratu beharko ditugun hizkuntza batzuekin, ez da erresa, baina erronka hori aurre egin beharko dugu. Oso ondo. Eskerrik asko. Josep Maria, zuta biok, nik aholkularian izan neurrian, da zure bai, guk saiatzen gara hizkuntza kudeaketaren gaia, edo dirua hizkuntzan kudeaketaren bitartez irabazteko gaia enpresetan sartzen, zer dakagu guk hobetzeko? Nabaria da, oaindokan bidea dagoela egiteko, ez? Guk, gure sektoreak, gai hori sustatu nahi dugunok zer egin behar dugu hobetzeko? Como consultores. Ajá, como consultores o promotores o impulsores de la gestión lingüística. Sí. A ver, un poco déjame también que te diga que yo me dedico a asesorar a empresas o gobiernos o organizaciones no lucrativas en la gestión de la estrategia de la responsabilidad social. Entonces, el tema de la lengua ha ido viniendo, pues, porque de entrada incluso a mí, lo digo, tengo el riesgo de desposicionarme desde mí, pero el problema es que nadie estaba en Cataluña cogiendo el tema este de aquí y, por tanto, al final era un tema ya de decir, oye, es absurdo, ¿no?, que en esta materia, incluso mi discurso es, yo quiero dejar de hablar de este tema en el sentido de que yo quiero que el conjunto de los consultores lo incorporen a través de una metodología más establecida o que los grupos de interés de la lengua, los grupos de interés que defienden la lengua, incorporen metodologías más propias de la responsabilidad social. Entonces, ya más ligado a la pregunta que me haces, yo como consultor, además como promotor o como independiente y por tanto como autónomo, que diríamos, yo intento ser coherente y gestionar algunas de las materias, en mi caso, pues ya sean ambientales o por supuesto en materia lingüística, ¿no? Y esto conlleva que pues con los clientes que tengo, pues yo les ofrezca que si tengo que grabar un vídeo, hacer un documento, lo que sea, pues yo de entrada intento hacerlo en catalán, o si lo quieren en castellano, yo por el mismo precio digo, oye, ya os lo hago por las dos lenguas, o sea, intentar ser proactivo en ese sentido, o intentar sobre todo con mis proveedores gestionarlo, la cual cosa a veces es difícil de comprender, porque lo digo porque a veces incluso, mi posicionamiento nunca es el de hacer un activismo de calle, por supuesto, sino lo contrario, de ayudar a reflexionar y ver cómo les puede ser un valor añadido, pero no siempre es fácil de que lo entiendan, pues buscando, pues por ejemplo, un gestor, es difícil, ¿no? Decir, no, yo no solamente quiero que a mí me lo hagas en catalán, yo quiero que tú a todos los clientes les ofrezcas la posibilidad, o sea, no yo porque te lo estoy pidiendo, ¿no? Sino yo creo que tú te lo tienes que ofrecer a todo el mundo, ¿no? Porque además se da la circunstancia de que, por ejemplo, puede ser un gestor que además puede que sea políticamente, pues que a lo mejor independentista, para decir ahora algo, pero a lo mejor quizá, o sea, tenemos una cultura que dice, no, yo de entrada a las empresas se lo hago en castellano y si me lo piden en catalán, no, tú tienes que ofrecerlo, porque es una manera de actuar, creo que más legítimamente, ¿no? Y a veces digo que esto puede ser complejo en algún caso de poder incluso entender. Porque, claro, me encuentro con situaciones complicadas de gestionar y que forman parte de mi reflexión, digamos, ética a veces, ¿no? Porque, claro, ¿qué hago? ¿Dónde pongo mi dinero? ¿En Triodos Bank o en la Caixa? Claro, resulta que Triodos Bank no solamente no cumple las expectativas en la materia lingüística, sino que además ha estado durante esos años incumpliendo leyes. Con lo cual yo hago un tipo de reflexiones que es decir, es que yo es que además soy exigente con todas las empresas, pero con aquellas que se pretenden éticas todavía lo soy más. Porque creo que son las que tienen que ser más ejemplares porque si no, de alguna manera están quemando los conceptos. Entonces yo seguramente soy más exigente con Triodos que con la Caixa, o soy más exigente con Greenpeace que quizá con alguna empresa.
O sea, porque no puedo entender que Greenpeace tenga un discurso y que a la vez actúe con algunos criterios que tiene y que muestra plena incoherencia con lo que hacen otros países, o que incluso pues se puede permitir de incumplir su propio código ético y no pase nada. Pues entonces soy más crítico con esta ONG de la cual soy socio que no quizá con alguna empresa. Es decir, eso a veces es difícil de entender cuando, claro, tú no te dedicas a responsabilidad. ¿Cómo puedes ser crítico con esas entidades? Sí, porque creo que los que nos dedicamos a ese tema y utilizamos ciertas palabras debemos de ser muy coherentes, porque tenemos que ser, o tienen que ser, sobre todo este tipo de organizaciones, tienen que ser realmente ejemplares. Entonces, tu objetivo, por supuesto, quizá a lo mejor, pues si eres Greenpeace, pues tu objetivo, por supuesto, es ambiental, pero no porque sea ambiental tienes que desatender otros principios. Igual que una entidad cultural, su objetivo es cultural, pero no por ello, pues tiene que desatender principios de gestión ambiental. Eskerrik asko. Eta Jon Peli, batek baino gehiago aipatu du administrazioa ere bai. Administrazioa, bueno, uste Xabierri entzuna dio dela bideoren batean edo sarean, aipatzen duzula hau ez dela lekutxarra enpresa bat azteko, leku ona dela, Silicon Valley baino hobea dela, uste dute horiek ziala hitzak, ez diru laguntza asko daudela, nik beste baten bati ere entzuna diot, diru laguntzak badaude, Normalean esaten dut, eske jendea, normalean galdetzen diozunean, segatik ez tozu hori enpresa sortzen edo, eske ideia honekin Silicon Valleyen asko zer erraza bat egizatu da, hori guzurra da, la primera cosa, eta bigarrena, si es verdad que levantas 1 millón de euros en esto, te pago yo el viaje, a ver si tienes huevos de ir allí y presentar tu idea. O sea, jendeak ari da, bueno, busca excusas, hori da el de esto, digo, no, con este proyecto yo ahí en Silicon Valley hago no sé qué. Y digo, mira, o sea, con este proyecto vas a Silicon Valley y vamos, y se ríen. O sea, a mí me da vergüenza, la primera vez que fui a Silicon Valley, o sea, el Leenaldian, o sea, no enseñé mi planeo, dije que no lo había traído. Me daba vergüenza, o sea, con lo preparados que están ahí. Es ta ganera, o sea, tanik, beti esaten dut, con menos plan edo idea, con una idea más mediocre, asko zer errazagoa da, dirua lortzea han baino. O sea, hori, seguro nago. Orduan, dirua ez baldin bada. Bueno, dirua al apoyo edo bezeroak edo gure dozun. Lehenengo dirutxo hori edo diru laguntza hori ez baldin bada klabea, aipatu dira beste gai batzuk, formazioa. Zer da administraziotik egin beharko litzatekeena, hizkuntza kudeatzeko, bai formazio, aipatu den formazio planean, edo diru laguntzetan, edo guzti horretan, presentzia bat edukitzeko. Zer egin dezake administrazioak hizkuntza kudeaketa, hemen denok konpartitzen dugu hizkuntzei garrantzia handiagoa eman behar zaiola, zer egin dezake administrazioak horretarako? Bueno, aipatu da administrazioa, eta, bueno, lotzea noa ere bizka, lehen Xabierrek esan da banaken, enpresak dirua irabazi dautela, noski, guztiz adoz, baina dirua irabazteko modua daude. Orduan, dirua irabazi, baina beti ere balore batzuk, eta hori mantendu. Hori izan da tradizio. Orduan, eredugarri, nik uste da administrazioa eredugarri izan dela zentzu horretan, ez? Hizkuntzen kudeaketan, claro, bi arlo daude. Alde batetik, enpresa bat sortzeko diru laguntzak, noski daudela, eta beti egon dira, eta idea ekintzaileak bultzatu behar dira, eta baina nik uste dut administraziotik ere bide lagun izan behar da proiektu horretan. Hau da, benetan, bueno, dirua, orain arte eredu bat egon da, naiz aspertzen hori aipatzean, diruak, bueno, dano dakigu ze egoeretan gauden, diruak ez daudela edozein modutan banatzeko moduan, eta nik uste dut administrazioak dakala erantzukizuna bide lagun izateko eta estrategikoa diren proiektuak bultzatzeko eta laguntzeko. Eta benetan, eta formazioan, da hizkuntzen kudeaketan, eta noski gaur egunean ez daula distantziarik, danok globala, miren ikustu da ipatu dagoela, ja ez dago atzerririk, ja dana azaltzen egira Txinan, eta Txinan ez dagoena Europara lehen zan esportatzia zan, baina gaur Europa bertako merkatua da. Espainian merkatua utxala da, ez dago aukerarik, orduan urten behar da. Hizkuntzak ezinbestekoa dira enpresa baten etorkizuna bermatzeko, orduan, horretan formazioan laguntza. Baina euskera ze papel jokatzen duen hizkuntza horietan. Noski Txinara esportatzeko batek esan du euskera, baina nizatarako dira dut euskera Txinan saltzeko. Bueno, ni nator enpresa batetik eta
euskeran hizkuntzen kudeaketa aspalditik, euskera planetan hasieratik sartu zen enpresa batetik, eta nik uste dut euskeran kudeaketa ere laguntzen duela enpresan kudeaketa egon batean eta langileen ardura sozial horretan, implikazio horretan laguntzen da. Eta horrek bai sortzen dago enpresan implikazioa, enpresan sinestea, eta horrek laguntzen dago. Eta administrazioetik olako proiektu, estrategikoak, eta gu bide lagun izan behar gara zentzu horretan. Eskerrik asko. Atala bizteko badago galderaren bat, publikotik, edo... Bai. A ver, mikrofonoa favorez. Galdera badakau. Nere, bai. Bai, bueno, ez da galdera, ni ekarpentso txiki bat egin nahi nuke, bizkat gai askokin lotura daukana, ni Petra Elsa naiz, banaiz bagara elkartekoa, eta guk lantzen dugu euskera eta etorkinen esparrua. Joan den Foro Aldundiak diru laguntza bat eman zigun lan munduarekin lotuta diren bi proiektuentzat, zeren guk gure lanean ikusi genuen etorkinak euskerarako motibatzeko lan mundua ezinbesteakoa dela, zeren jende gehienentzat hemen egoteko motivazioa lana egiteko da eta dirua irabazteko. Eta orduan, sortu ditugu bi proiektu lan munduarekin lotuta direnak, eta bat da salmenta euskeraz. Eta hori sortu du gure elkarteak, beste etorkin elkarte batekin batera, elkarte marokiara, eta iraupena da 5 hilabete, eta saltzen dugu merkatutan eta ekitalditan saltzen ditugu euskalgintzako produktuak eta beste enpresa batzuen produktuak. Gure enpresa izar enpresa da katxiporeta enpresa, piritx eta porotzen produktuak ekoizten duenak. Eta proiektua oso interesgarria da, nire ustez, zeren guk kudeaketa hasieratik euskeraz egiten dugu. Sortu dugu lantalde bat, gaur egun lantalde hau 5 personaz osatuta dago, 5 ikasle eta 2 irakasle edo monitore. Eta dun salmenta egiteko juten dira talde txikiak beti 2 ikasle eta monitore euskalduna. Eta dun kontua da salmenta hau euskeraz egiteko hasieratik monitorea lagunduz eta ikasleak bezeroekin euskeraz egin. Eta justo hizkuntzaren funtzionalitate honetan oso emaitza ona dugu, zen motivazio zuzena, zer esan nahi dut, bezeroari esplikazioak eman nahi ditut, zein taia, zein kolorea, zein modeloak ditugu kamiseta horretakoak, eta gero erosten du edo ez du erosten, eta hau nire hizkuntzaren erabilera eragintzen du edo motivazio zuzena da. Eta iruditzen zait naiz eta ez da enpresa momentuz da enpresaren ernamuina edo, baina oso interesgarria iruditzen zait eta nire ustez da bide bat horrekin jarraitzeko eta horren berri eman nahi nun hemen. Zen askotan enpresa pentsatzen dugu enpresa handia, enpresa oso teknologiaren innovazioa ekartzen duena, enpresa nazioarteko enpresa, baina enpresa txikiak, salmenta mailak edo dendak edo tabernak baitirat enpresak, eta hor oso interesgarria da baita hizkuntzaren kudeaketa eta baita enprenatzailea izatea. Eskerrik asko, Elsa. Gero igual komentatuko dugu mintegian lekurik eduki dezaken urrengo urteren batean edo, urrengo urtean edo. Mila esker, galdera bat dago hor eskudian, labur mesedez. Bai, anajena zelaitik nator. Eta, bi gauza aipatu nahi nituzke, uste dut kalte handi egiten dozkula usteak, nolabatean euskeraz lan haitiak sentimentuzko gauza batanik. Uste dut, euskeraz, nolabatean enpresa euskeraz ibiltziak eta euskeraz kudeatziak
izugarrizko baloreak emoten dutzala enpresa bati. Alde batetik, aipatu da baita ere Xabier Reglen eta Jose Maria baita nolabaitean koexioaren kontua. Gustot, izugarrizko koexioa lortzen dabela eta kalteiten dozkula bakarri pentsatzea sentimentuzko gauza badanik. Kudeaketa hori euskaraz egiten danean eta norbaitek, pertsona batek aldatzen da benean hizkuntza batetik bestera, benetan orduantxe konturatzen da hizkuntzak zelako garrantzia daukan. Hau da, erakusteko prozeso oso bat bihurtzen dau. Hizkuntzak nolabaitean emoten dotza orduan konprentzioa eta konprentzio horretatik asko salto handixeak emoten ditu beste hizkuntzetara. Hau da, inglesa bere horretan ikasi behar badau pertsona bat inglesez gutxi dakixena, euskararen bitartez, ero beste hizkuntza baten bitartez, asko samurrago helduko da horretara. Persona hori formatu egingo da, hizkuntza horretan, askoz gogo gehixoakin eta motibatzailea bihurtuko da. Orduan ikustot horrek, enpresei izugarrizko baloria ekartzen dutzela. Orduan, nik puxka bat apartatu nahi neuke, bere horretan bideak erakutsi doztelako sentimentuzko bidea ez dela benetan guk hartu behar duguna, baizik eta kudeaketaren bidea hartu behar dugula. Eta beste kaldetik, baita ere esan, ustot Mirenek aipatu da bela, zelako importantia dan saltzera, bueno, bai Mirenek eta baita Xabierrek, zelako importantia dan saltzera joatia toki horretako, ero leku horretako hizkuntzarekin. Ze importantia dan gerturatzea, eta zelako importantia dan ez bakarrik hizkuntza jakitzea baizik eta kultura. Oda nik uste dut, esaten dagunean euskara planak garatu iten diela enpresetan, esan nahi dugula gure hizkuntza eta gure kultura hobeto ezagutzen dugula, eta gurea hobeto ezagutziak berak ekartzen dabela ingurukoena asko hobeto ezagutzia. Eta bide horretan ikasi egiten dugula. Gauza izango bagina, hori nolabaitean sozializatzeko, ez parametro politiko batzuetatik, baizik eta parametro normal batzuetatik eta gizarte normal eta normaldu baten aldetik, ustot salto izugarri zeingo ginukiela nolabaitean aurrera begira enpresa berritzaileak sortzeko kontutan hartuta responsabilitate sozialeko gauza guztiak. Dirua galtzeke, porque inorrez dago hemen dirua galtzeko. Eta dirua galtzen baldin badu gure enpresak pikera joango die, ezta. Bueno, hoxe bakarrik reflexio moduan, Eskerrik asko. Bukatzen joan behar dugu. Bai, erantzune duzue, zerbait, bukatzen joango gara. Bai, ni baldin baduzu aprobetxatu. Bai, nirakarrikan ulertzen dut egindako plantamentua, eta ni nire eguneroko jarduera zengurutan eramaten nahi oso ondo ulertzera, ze esparru diferente dauden gure Euskal Honetan linguistikoki ere bai, ez? Zergatik esaten dut, zoritxarrez niretzat, ondala urte gutxi, nire bizitza egunero, baina lanean ere euskera zeramateko gai nintzen ingurune aproposan eukalako, gaur egun ez da horrela, eta hori da errealitate bat ere bai. Eta zoritxarrez, segurazki sentimentu hori bakarrik deitzea ez da egokia, baina beharra sortzea hainbat esparrutan euskarena ez da erresa ere ez da erresa, eta hori ere kontutan hartu behar da. Eta nahiko nuke lantzeko, bideo lantzeko, proposamen bat egongo balitz benetan, hortikan juteko, hainbat tokitan, egunero mugitzen naizen hainbat tokitan, benetan, behar hori nolabait barneratzea laguntzera, konfiabaz bezala. Baina egia da egoera askoz diferente ikusten dut, zoritxarrez. Baina esate dizut, erabat prest, ulertzeko zen mekanismo eduki dezakegun, benetan behar hori barneratzeko enpresea denetan. Ez bakarrikan esparru batzuetan dauden enpresetan baizik eta pixka bat arrutzu dauden enpresa batzuetan nun ez da inbeste behar hori ikusten, ero sentitzen eta sentitzare niretzat importantzen izaten jarraitzen du. Aprobetxatuko dut, eta lotu ingo dut azkenekoarekin, eta eskatuko dizuet oso labur, etorkizuna, aprobetxatuko dut, etorkizuna, 3 hitzetan, 5 hitzetan, esaldi bakarrean, nola ikusten duzue? Xabier, nego duzu kasi. Ez, miren. El futuro. Yo lo veo absolutamente global. Yo creo que la empresa tiene que ser una empresa a nivel mundial con gente preparada para moverse. No sé quién ha comentado
exactamente, para vivir aquí, en cualquier otro sitio, para estudiar aquí, en cualquier otro sitio, es decir, manteniendo, por supuesto, porque uno hable 17 idiomas, no pierdes tu identidad, porque lógicamente tu idioma seguro que lo llevas contigo, pero que tiene que estar preparado para un mundo totalmente distinto al que tenemos ahora. Y yo creo que es el momento de prepararse ya, pero ya. Bai. Hori, motz egin, ze gero, bazkaltzen jarraituko dugu, ezta? Gero aprobetxatuko dugu. Niri gustatuko litzateke ere oso, bueno, zuk esan dozuna hori, zorientasunarena ekin zeo zer esan. A ver, bueno, ustot zoazela que zorientasuna ez dakoa zer ikusirik, ez da diruarekin, ez da enpresekin, edo badauz beste herrialde batzuk, badauzela, ez? Ez, badagoela indikadore bat. Indikadore. Esan komentario bat, baina... No, saiatzun- oso ondo, baina kontatu gura dut txiste bat, horri buruz. Da, bueno, ni ez dakit no kontatu zidan, baina bain dela asko, eta bueno, beti nire buruan baukar gordeta, ezta. Badagoela bat horren Karibean, hor etxanda, hori ondartzan etxanda, eta europear bat badator edo amerikar bat, harren zait, edo Japoniako bat, aradoa eta esaten dio, oye, que ¿no ves todos estos cocos que están aquí? ¿Por qué no los recoges y los vas a vender al mercado? ¿Para qué? Pues mira, coges, los recoges, los vas a vender al mercado y después, ¿y después qué? Y dice, pues después, pues te compras una máquina manual de estas de recoger cocos y te recoges toda la playa. ¿Y para qué? Pues los vas a vender al mercado y tienes más dinero. Y luego, ¿y con ese dinero qué haces? Pues mira, te compras una máquina mejor y te haces todas las playas de la isla. Y luego, ¿qué? Pues las vas a vender a todas las islas y tal. Y después, ¿qué? Pues montas una multinacional de cocos y ya vendes a todo el mundo. Y le dice, ¿y después qué? Y después, pues puedes estar tumbado en la playa y tocándote los huevos. Y dice, pues ya estoy. Y dices, o sea, la cosa que me lehen esan dodan moduan, zeratik ez diozu esaten zuen lagunei hau egitea? Pues yo digo, mis amigos odiarían la vida que yo llevo. Es decir, odian. O sea, ni un fin de semana, ni una vacación, ni una... Baina, bueno, o sea, cada uno elige... O sea, batzuentzat, zorientasuna da, ezebez egitea. Beste batzuentzat, ez dakit, eskalada, eta beste batzuentzat dirua. Niri mundua aldatzea. Eta hori da nire objetiboa, o sea, conseguir cambiar el mundo. Eta etxanda ez dut inoz lortuko. Hortan bat gatoz, nire lagunek ere gorrotatzen dute nire lana. Guk ere opor gutxi bitzen dugu, eta bai, hor konpartitzen dut zurekin. Venga, izten jarraitzeko? Bai, bueno, nik Mirenek esan duen aritikan, nik ere sinisten dut globaltasun horrekin, eta nik uste dut erronka daukagula oreka bat lortzen gure sustrai mantentzen, baino kanpora juten. Eta horregatik nik uste dut ondo sendotuta zer gara norran da gure identitatea, baina guztiona, pixka bat barneatu behar dugu nola ala, ze hortik handator, etorkizuna. Bai, justo nik uste dut Nuriak esan dagoela, nik aipatu nahi globala argi dago, danok aipatu du globalidade hori eta mundu baia danon merkatu bihurtu dela, eta danok danera kompetentzia mundu guztien dagoela, eta mundu guztira saldu dela, gaur egunean internet bidez edozein lekutan, edozein momentutan, baina gure jatorria eta gure erroak ahaztu gabe. Elena aipatu dutena, ekintzailetasuna eta gipuzkoarrak, eta beti zen gerala langile eta ekintzaile, eta hor dagoakoa, gure jatorria ahaztu gabe, eta gu nondik gatozen ahaztu gabe, hortik mundura zabaltzea. Sí, un poco motivado por la última intervención que ha habido. A veces tenemos el riesgo, yo también el primero, de intentar buscar como sea la utilidad comercial de la lengua. Y claro que lo tenemos que hacer, pero a veces hay un límite. Y la lengua tiene otras virtudes, como es generar cohesión social, que también es verdad que de manera diferida, pero también va a tener finalmente una utilidad económica de alguna manera, pero de manera diferida. Entonces, y muy rápidamente, imaginaos que una empresa americana que no tiene ni idea ni de lo que es ni el vasco ni el catalán, pero que pide a sus proveedores, les pide información sobre prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral de empresas proveedoras que quizás están aquí en el País Vasco. Y eso está sucediendo. O sobre impactos ambientales. Y eso está sucediendo. Imaginaros si también que le pide a esas empresas proveedoras si son respetuosas con la cultura y con la lengua de su territorio.
bueno, pues entonces a lo mejor sería una manera de empezar a integrar la lengua, no desde una visión puramente comercial en el sentido práctico, utilitario, sino de una manera vinculada a la responsabilidad social. Y eso, si lo sabemos hacer, podría empezar a ocurrir, porque para esa empresa americana a lo mejor le es igual pedir una cosa que pedir otra, pero solamente está pidiendo información y de alguna manera está lanzando una información en ese sentido. Creo que lo interesante es que podamos incorporar la gestión lingüística dentro del marco de la responsabilidad social, porque eso nos puede dar un ámbito, se puede multiplicar por muy mucho todo lo que es el planteamiento puramente a veces marketingiano o economicista para darle un valor vinculado a otros elementos como puede ser la cohesión social. Eskerrik asko, parte hartzaile guztiei. Besterik gabe, ideia, bai, motz, eskerrik asko, Iñaki. Bueno, bai, Nuriak, bai, Jonek esan dute globala eta lokala. Nik matiz bat, bakarrik importantea delako. Globalak ez du kolore bakarra, kolore asko dauzka. Eta dituzek gure enpresetatik askotan globalak kolore bakar badauka eta hori agor soziala da. Oso apunte interesgarria. Nik bakarrik itxiko nuke ideia batekin, eta da gero jarrituko dugu jaten dugun bitartean, ze uste dut honek askorako ematen dula. Ideia batekin bakarrikan, da lagun bati behin entzun nion, da burua dala jaizgailua bezala, parakaidaz bat bezala. Irikitzen ez bada ez du zertarako balio. Espero dut, gaur eduki dugun mahai inguru honek balio izana gure buruak irekitzeko, zabaltzeko,